Makubebere tumele tsatsena kuphela ya khume mbiri inhlekana mingisero mngana lona FM nokuhlanganisa kwalonga ngisala stage show kona ka nhlekana lo mina nikhala ngaphet mathebolo ngona rismato jimo sihlango mashiketano tshajana makuna lo ndandaze ko jana la nongona kolo xikongomelo nkulu xa wo ikuba hi kota ku twa ku kuna wamani iba mani nga khuphuka na bona ka lembe ra 2024 lembe rikulu leri nga ta tshama ka matimu Afrika Dzonga hi swilo swa ku hambana se xivutiso ku ta va ku ri ku wehe loko hi langutiri ka lembe leri Afrika Dzonga yi khoma ku lembe ra 30 ni vula loko se yi ngheni ka xidemokhrasiya ku tlha ku va lembe leri ku nga langutiwa hi mahlongati nhlawulo wa tiko hinkwaro na wa swifundza ti ta vuyela n'waka hambiswiritano kheseli vongi n'wana tumaloleke na mahungu ya misava ya awara ya 12 man'wana mahungu ya ta landzela sweswi awara ya n'we yo kola ka mukana lona FM mina ni khalanga pet mathebulu avuxeni ka hlekani ka we yingisela ku ri ka xipandzamananga xa na khetsa ka ni famba na ncindani Eric Mavaza awara liya yo mbirhi ne leyi landzelaka loko hi heta leyi nga ka yona leyi kusukisela awara yan'we u ta twa wena u ta twa ku hi ku khomele yini 89.4 kufikela ka 103.2 with FM hi va ka batona tele phakati ka mati ta Xitsonga xa ka hehe hi laha hi tinyungubyisaka hi Xitsonga xa ka hino mingenilike 0860002543 kandisa rito ka 0657443911 a swi leyi hi mi John Maluleke wele ka Miyeshe ni kona kola ka 2024 mi ri tseme ku hi lembe a mi ri tseme ku hi lembe ku ri ku a ni ri la ka ankambako un'wana a ni ri la Kildare un'wana ku ri hey a ni ri la tshama hansi kwalaho ri tsema ri ko hi khese swinene sivuleriwa ku ri twa ku ri vanhu va mutakaro ri thiwe n'wamatiyani loko ri twela kulo u ngo twi nga ri veri n'wamabiyane a tivi ku hi nga si tlanga rona ku tlangela sivilero ra Gondi Boy na Shama Combo swa tsakisa vanhu vo tala va tseme lembe tolo va kha va khupukela haxawa va khupukela ka lembe leri ka mintirho yo ku hambana ku karhariwile hi yo mhaka ka awara leya vumbirhi hi lava ku ya kona ku ya vona ku hi nga koti ku horisanyana na kama swi ri tano mikixana mugana lona FM ni tindlela timbirhi ntsena leti mina na we hi nga fambaka hi tona ya ku sungula ya 0860002543 ya vumbirhi hi liya ya 0657443911 kasi ke nga tirhisa na mathebula dprsabc.co.za handle ka sweswo u nga tlhe u tirhisa na @Afrika Mungana i-X handle leyi kumbexana hi nga yi ku kumelaka kona kusuhi hi ndlela yaleyo sweswo swi endla ntsena ku mina na wena hi kota ku va hi famba kahle hi twa ku tindlela tingani ma hi vo mhaka ko se ni vulavulini se ni vulavulini manini yi va ni vona ku hi nga tiphini tin'wana tinsimu na na ti vona tinsimu ta ha ri kona tinsimu ta ha ri kona tshamisa sweswo wena na n'wi vona n'wamarhungani kona la va ku va rhunganomo marhungane kambe ke yi va ri ku tlangela risimu leri loko leri ri hela ni ta ku teka ka 0860002543 ivi ni twa ku we kwala u nga koho u nghene njhani ka 2024 ni ku happy happy 3 eka Munghana Lonene FM hila hi nga kona mingisero mugana lona FM ntirhi lava ku ta twa ku seke hina vamani la ka lembe lerintshwa ni vone muhumelerisi na vo va kha va lunghisa n'we mi nga tirhisa ti-voice notes a hi tirhiseni tona 0657443911 kambe mi ni ta va ni kha ni teka riqingho rero ka 0860002543 un'wana ta ni hasa ngopfu ni ri laha ka a ni ri laha Mungeti laha a va yi kalanga n'wina mi hasa ngopfu lowu mi hlaya nomboro leya a yi hlayiwi hi mina ntsayelela xitichini lexi nomboro phela nomboro yaleyo va yi hlaya ka Phaphama ka swa risima ka Afrika ka Dzumba ka Khomandlela sweswi i nomboro yin'we a ku na ku leyi ya Afrika leya yini se mi vula ku
Me wa mo ngisala mitsa. Ay khona man. Nomboro is 0860 002543. Masoko mina muhumelerisi hi famba hi 33 namuntlha muhumelerisi a hi cinceni va nga hi krimi ku hi famba hi 33 a hi fambeni hi 44 ya namuntlha hi famba hi 441 hlekani Alakasha, sekani kala. mi pfukile la Oh, kokoni manje va pfukile ka Vulavula. yi xile mpfula la ka bevula Oh, lixili, ni tshame hansi ka mangwa se. swi vula ku ta va na tinhlangula kwalano ne a ni ku tinhlangula swi vula ku se ta va ti ri koho laha vhaleni tinhlamulo ti ta ti ko ya ku tiva laha valeni yo. Tikola tinhlamulo hakunene. khensile papa a khensa swinene loko hi nghene na n'wina ka 2024 Ni tsake swinene ni nga rhanga hi na ku va kona ka munghana lonene namuntlha. a khensa Emkarnyana kwala ka Bungeni. khensile mukasi hlayisekani Shap. sharp 0860 00253 nhlekani What's that? Bungeni. hi vatomi kwihi papa Ah, hi vatona what's that? ina hi le kwihi valani kunene vumbavumba Hi le TL ka mdana blacklist. tiyani ka mdono a black a ni vita ku hi le tiyani le ka vito leri a ni vheni ku humesa voyeni Hayi lela hayi ramma hayi real Ai. ka posha mo. leriya hayi hi la leriya hi vulavula hi rona khensile vava ni hlayisekani la tiyani ka mdono Eso. khensile kuna le hluvula baji tiyani kuna le mamba wo hi tshela hi loyi nhlekani papa Lepukini, hi pfukini mi kwihi papa lepukini lama velela. heyi mi kwihi la mavele la Bas. ku kahle Sase ke ngoko what's that? hayi mara a mi ri ku tiphineni ka mavele tolo mani yal mi ri hi le tolo loko ku ri na munhu loyi a nga tiphina hi lowe le mavele Exactly what's that? hayi kona mani hayi kona mi khupuke kahle ni swi vonile Hayi ngene kahle ka 2024 what's that? Kontra mafumu lama velela. ekhondri hlayisekani n'wana mani a khensane I can send back. inkomo hi sweswo mikisero mukera lone fm lavan'wana hi ta vuya hi mi vona loko hi vuya ka awara leyin'wana yi tako kambe ke ni tlanga tinsimu letimbirhi loko se ni vuya ka tona letimbirhi tinsimu ni ku tlangelaka tona hi laha ni nga ta twa lava va ti-voice note ivi kusuka kwalano awara liya loko ku ve mo khongelaku ka ti-voice note ku va ku ri na varaxisati loko va ku ri hava futhi hambi va 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 ri kona aka tinqingho loko ni vuya aka awara leyi tako ni lava vona na ku twa vona ku va nghenini na nina xihlawuhlawu a ni khomeleni a hi mhaka ya xihlawuhlawu mani i mhaka ya liya ya ku a ni no pfa ni hleketa ku swantswa hi va nyika na vona hi va nyika nkamanyana va titwisa vunyana ha swona 2024 wo sungula hi lowu Khalangu i Mishak Mapambo kusuka la Dakar la hayi ri nghene kahle ngopfu ka 2024 man ni tshamela hansi ka mangwa na bava na ndisani ya mina lawa ni busy man a ti welani kwalani khalanga man akhensa ti le phakathi kun'wana hi Njalo lowu Butpet Riversine Malumane ndiyijela kokola Springs ndingenile lembini aha Pip ingenile amena ntsundzu majagani hi tsemi kahle ni kwala Soweto Happyyyyy inkomo a iphineni citani ni kombela hi sungurisa futhi i ri yana mani Pip ingenile amena ntsundzu majagani hi tsemi kahle ni kwala Soweto Happyyyyy inkomo a iphineni Pipi Kalanga mina Sithabo Chabalala Alexander na nghene kahle ka 2024 khensile swinene la alexander va ri va nghene kahle ka 2024 ka majagani hi le kwini mavito lama mana kambe swi ri tani mikisana munghana lone fm hi te ri loko hi vuya emahungwini ya misava ya awara yan'we ne
ya loko hi vuya ka mahungu ya misava awara yin'we hi la ku mi teka hi mi tlhelerisela ndzhaku mani hi twa ku ma ha ri kona na ma ha ti tsundzuka ta va mjoje uko eka sibahongerege ma ha ti tsundzuka moni ya mi nga sa mati mi nga kayeli kambe sweswi ha kandziya laha ngane hi yo mhaka ku ya maguria misava na bonge n'wana timaluleke kambe ku na van'wani nga va kombela ku hayikho hi nguva leyi ya makhisimusi na vanovinjara miri yini n'wina eka swiyenge swo hambanahambana wun'wani wa vona hi lava hi mina Dr. Mike Nkuna wa Masingita Group of Company ni rhandza ku navelela vayingiseli hinkwavo va Munghana Lonene FM khisimusi lerinene na lembe lerintshwa hi kombela ku loko mi kha mi vuya amakaya mi nga drive mi pyopyiwile hi ku ha mi rhandza ha tsakela ku mi ta sapota timoro ta hina hinkwato la ti nga kona vanani na lembe lerintshwa na khisimusi lerinene inkomu ta Xitsonga 12 to 3 eka Munghana Lonene FM. khale nga se bula man dokotela mi lo kwihi kati hambi swi ri tano mingisero Munghana Lonene FM yi ta ka mahungu ya misava awara ya n'we ivi kusuka kwalano hi vuya yisa mahlweni na ta Xitsonga hi ndlela leyo loko ni kha ni tlanga ni ku tani ta Xitsonga no tsundzuka butale ya butale hi van'wana lava nga tirhi khalanga loko ni fika laha ka Munghana Lonene FM va ku hayi mina se ni voni nga ri leswa swa ta Xitsonga mi nga swi niketa jale budala va vula sweswo ivi impela nkarhi wa kona mufambisi ka minongonoko ka ha ri ma executive producer a ka ha ri sescone va ku hano ahiye hi twa kusuka kwalano swi vhe swi ndisa sweswi hi ngava a hi ri ni maguria misava na vongi n'wana timaluleke hi ndlela yaleyo ku miyingiseri wa Munghana Lonene FM ivi kusuka kwalano tanihi sweswi ni nga ku tshembisa ku loko se hi vuya ku ta tika na swi twa ku wa vona loko vanhu va xuxe ngopfu va tiphinile loko va kha va khupukela ka lembe a va ha tsakisi ngopfu na hi huwani va lava na ku tshamanyana ku holenyana ku holenyana hambi sweswi kun'wana ku hisaka kambe va lava ku na loko i vulavula i ku inga rasi a va lavi huwa mani va xuxe ni kume wansati le ka xigaza mande va vula tani khatisa chavalala va ri a yi pfuki gazankulu xivutiso lexi ni ku vutisaka xo i ku loko a vo ya pfuka gazankulu a wu ta yi lava na yi pfuka gazankulu nakona ku ta ku ri hi mhaka yini hayi mativana i ka heti mina tintsayeni ku Vulavula yan'we xiphemu xa vumbirhi lexi sweswi ne a ni mi byela ku ni vuyini a ni lava ku khensa na vonge n'wana timaluleke handle ka sweswo yo twa ai xinenga ni xa n'wampfundla xi nandziha ngopfu kambe wo dya virevire xa tsokombe obet ngobeni na ku Rula Sisters ni lava lowo nghena kereke a mina swi rhandza ngo swo nghena ni vulavula ni ku yini na sweswi ni ta ku yini hi ku andzaka loko hi tiphinele risimu leri ra xinengani ra Samson Mthombeni xivutiso hi lexi leswi lava va nge te va lava lowo nghena kereke n'we mi lava lowa njhani mi lava lowa njhani a mi lavi lowa muhaxi a nga ta va ri ku tirheni na hi minkarhi ya hayi a ni vula ku a mi lavi wa muhaxi lowu a nga ta va ri ku tirheni na hi nkarhi lowu wa manyuwere a ku twi ka a hi yiveni nkarhi lowu hi twa ku muhumelerisi ve ri yile a hi yiveni nkarhi lowu mina na muhumelerisi hi ta tenga ndhaku 0860002543 no ho yiva nkarhi lowu mina na muhumelerisi a swi sikeli mina na muhumelerisi
hi ta tenga ndhawu a ni ngo lava va nge le ku vutisiweni i va xinuna i va xisati se a ni langutele ku vona ku twa n'wanuna kha foyina a wu langi n'wanuna wena we wo langa ni n'wanuna n'wansati ya nga vulaku hey wena ni langako a wu khayini ya mina a wu khayini ya mina se ni lava vona mi lari wa njhani ka 0860002543 loyi lo lahleka loyi ni swi hleketile i lo lahleka luya a hi lavi vona lavo lahleka loko ku ve nongonoko lowu a ku na vaxisati va nge le ku yingiseleni to hundza 0860002543 mate hileswaku wa swi vona na khale se va fonisa leswi ma hi twa lava i nhlekani se ni hlaseke mari na va lava n'wina ka no hlaseke swinene kwala ka nkavele la ka sesi sungulani mi ku happy ni twa melalo wa njhani melalo ngekereke a ta kota ku hamba ni khongerisa na mina ka botet a mo cisetela a ndzi seteli va nghena kereke va nghena ni ri va nghena kereke na va nghena himpela va nge swinene babazava va nge swinene ni mi twile maka hlaseka swinene ka botet ni tsaki njhani kesini swinene se swa mina hlekani happy leyi a yo yiviwa foni leyi ka sesi ayiviwa mama sarenda na Valterday ya mama sarenda botet lembe ra nyuwana se n'weverini phela mi ri sungula kahle kambe xivutiso xi vutisiwile milalo wa njhani lava ku valingana hayi n'wina hayi mama sareta va lo tifonela mama sareta va hi twanga hayi mama sareta ra khesini mama sarenda i nhlekani sesi wa mina i pfukini n'wina mi njhani ni mi twela kule njhani ka sesi swi yo yini mi nge nyana leyi foni ta kota ku mi twa kahle kahle sesi wa mina okay mina lava nghena kereke mina nghena kereke swi vulaka loko a ngheni kereke a mi twanani na swona hayi ko va nghena kereke lava mheni lava ku vona sala ka hina va nghena kereke lero loko a va nga nghena kereke do ka mani va kam kasi n'wina vanhu mi ngo ti lavela va nghena hina hi nga ngheni kereke hi ya famba njhani laha loko mi tsema lembe mi ya ri tsema kerekeni keseli sesi wa mina yesini mani makamu tata mani makavu wo hetsela hi loyi tata ya tata ye ku na munhu la a ni purasangi kona a ni nga purasangi kona ya la hi kona la hallo bethetha njhani tati mi njhani ndzi kwingo vona mi te yini ku sunguleni mi ta swi khwiza swi ku yini n'wina mi ri swi famba njhani sikoni mi ni lava n'wana wun'wana right mi ri mi lava yini n'wana wun'wana hambi tikhayini vo hina hi le kaya himpela mi ni tele siku ni khensini se swa mina ri okay tata veri un'wana hi leswaku le hi le ka makuleke hava hlawuli risimu leri ni ri rhandzela ku vito leri i ra mani mario a nga sali SW Skandule
mara no mani Maria mi nga sali simu ra kahle swinene mingisirome leri ni nga na ku pfumela ku ri ku ya hi leswi ni swi vonaka laha ka X swa tikomba ku i tin'wana ta tinsimu leti vanhu va ti rhandzaka swinene hi ndlela yaleyo ha khensa swinene loko ha ya mahlweni hi seketela va mabulandlela lava nga hi sungulela loko swi ta ka timhaka ta vuyimbeleri nako tinsimu ta ka ti nga lehini timinete timbirhi na hafunyana hi makumu ti famba hi ndlela yaleyo loko ni nga ni tlanga risimu leri ra xinengani ra Samson Mthombeni swi ni tsundzuxa ku kambe i tin'wana ta tinsimu leti a ti tirha loko ku sunguriwa nongonoko luwa wa matimba wu nga tshama wu kona ka xiteji lexi a va wu the ta vutomi ma wu tsundzuka ne tana na tona kwalaro hina wo twela kule a hi ri na malembe yo twa ta vutomi na swi ni tsundzuxa Triple M misaveni million mavut mi jale emhlabena hi van'wana va lava nga ta ku hi navela ku hi ta va vahaxi mavamakago va mapulandlela na vona va misaveni million mavona alright a hi twanani ku MEC wa timhaka ta rihanyo kahle hi fanele ku MEC wa rihanyo eMpumalanga swa timhaka a swi suka kwihi okay MEC wa rihanyo eMpumalanga MEC Sasekani Manzini va ri swi tikomba va munghana a hi sunguleni kahle muhumelerisi a hi sunguleni kahle vito ra mina i Sasekani Manzini MEC wa ta rihanyo eMpumalanga ni rhandza ku navelela vayingiseri hinkwavo va munghana lonene khisimusi ra kahle na lembe lerintshwa lerinene mi nga rivali ku loko mi ri karhi mi tlangela khisimusi mi dya kahle mi tlhela futhi mi tisirhelela mi tshama makaya loko mi ri karhi mi endla swa masangu mi tirhisa leswaku tisirhelela hi ta kota ku tlhela hi vona na lembe leri taka inkomu khensile khensile swinene MEC khensile swinene twana na xivutiso lexiwani xi lava mi swi hleketa kahle ne loko ri ka mi swi tivi swi tshikeni mi ta yingisela kunene ku na vanhu mina wa mina Mphephu ya ni Mphephu ku na vanhu va vitaniwaka va mujaji va Mphephu i hosi ya hala Venda ne ya va mujaji i hosi ya hala ka mujaji se hina hi thya mavito njhani swi fike njhani 0860002543 loko wa swi hleketa swoleswo twana the general MD Shirinda mjojo yeah ena ngani kavanyeti ni a Joni ka nuna wa mina ka Madali I'm Tony guys ntari hi le ka 08600025 I don't sane ni lemukisana hikokwalaho ka yini ku ri na mavito yo fana na va Mphephu va mujaji va Mamayila hala ka hina toka ai mani Mamayila lava mani mujaji mani Mphephu kanjani hi fika njhani ka xiyimo lexi 0860002543 tsundzukani I love the chance arani I love mi nga tekeli chance ya ni khome na memorandum la na u vona loko munhu a ka teka ti-chance ni ta swi vona ku lowo teka ti-chance kambe na mi tiva ku vayingiseri va munghana lonene FM a mi endli swo wa hi ku teka ti-chance n'wina loko mi teka xiboho xa ku ba riqingho mi lava ku hi pfuna hi ta suka hi dyondzo xo karhi ku sungula hi lo nhleka Happy, Tata Valoy, Kalanga, Mbula Fuma. Mi pukile tabo. Pukile mjani papa? Pukile man. I can't. Mawiti ya shikala ma aya ko na khale na kha. Ya fana na mawiti ya shinuna ba shengano kachani na mawiti. Antis. Amafani iko Mamayila i hosi ka tin'wana ta tihosi hala ka a Vulovithu mujaji i swa tiveka Mphephu i yin'wana ya tihosi hala ka rixaka ra vaVenda a hi mavi ku i mani ko kumbe mi tiva un'wana nhlengani
ka rixaka rin'wana va nge hlengani ku maviti ya lama ma va hlengani maviti ya ka hina hi mativa se lama a hi maka hina lama hi fike njhani ya ka hina mantewe swa fana wo hi yivelela vanhu lava a hi hundzeni papa 0860002543 nhlekani la hi kona ni swi hleketile kumbexana loko se xikolo xi pfurile xa Afrika wa vulavula hi ta yisa kona hi ya twako miryini vakulukumba va huvo i mani ringeta lavambirhi laha wo sungula hi loyi nhlekani hello good night papa namen Patrick Mtileni a hi emteleni ya vamhana mina ku empleni ni tshamela vola se mani phephu ve ri swi te njhani va thyiwa vito va ku hi vo mani phephu hi lava va khomi mani phephu mi njhani lembe leri tsanele ka n'wina mani phephu mani mi ri swi ndle njhani masuvana mara mavito lami lama hi na khoba hi woho se a ma khoba kwe ka mphephu vakuva un'wana mijaji un'wana mphephu n'wimamayila va hi tsaka hi woho ni mi twile mani phephu mani phephu n'wina mi le kwihi mi navelela lembe lerintshwa hayi khensile mani phephu a khensa swinene loko mi hi navelela lembe lerintshwa mani phephu un'wana loyi nhlekani ahe pfukile ngilona mbothat hayi pfukile mani a khensa hello ya mina amunhu xikombela ka Pitboya ahe xivamba ya mina mani wa mina i Mamayile Bophete se Mamayile leriwani va ri kuma amsebethweni ya hi sweswo ni swi tivisa sweswo se xivutiso xi va xi kha xi vula ku hi fike njhani ka ku loko va ri le misebethweni va ti thya vito ra yin'wana ya tihosi te le vuloveni va ku hi vo Mamayila yo sweswo a ni swi tivi ya hi laha hi nga kona namuntlha hi lava ku tiva sweswo ka mama khensile swinene la piti boy mulenje khensile boti wa mina ai yayi homework ke a homework ani a homework ku ni lava ku tlanga risimu leri nge le ku ciniweni swinene lomu swiseveseveni a ni tivi ku hikokwalaho ka yini va rhandza so lomu swiseveseveni kambe ke ni nga se ri tlanga hi sungula ni twa lava nga rhumela ti-voice note hi twa ku bona va ri nyuwere leyi ve le kwihi wo sungula hi loyi avuxeni ka munghana lonene Pet Khalanga ni rindze Afrika ya vulavula kasi ho hi dlayelela hi xibelani a hi koti nchumu ku cina laha hi nga kona vulavula na Sara la Trashville u hi tsakisa ngopfu shema hi chayelana no a khensa hi le ku cineni ina se Sara man a khensa se Sara Pet Khalanga u vulavula na Pastor Joe eDelton no tshama ni nkosikazi wa mina kokola ke hi vona swa ku impela ke lembe ra 2024 hi ta ri kandziya njhani khensile hlayiseka a hi tingiseleni no ngoma a khensa swinene nghene kahle ka lembe ra nyuwani ra 2024 ya hlayisekile mina tshembisile ngoma no le New Forest khensile se sithembisile i te hi famba 44 minjhani Botpet na muhumelerisi kwalano hi nghene kahle ka 2024 lava ku Tsundu wa ka Cokwani kwala tiyani nkomu happy Tsundu wa ka pha yotiwara ku busy a ni ku lava ku tlanga risimu rin'wana sweswiwani ene se ni nge ri tlangi sweswi ni fanele ni n'wana undza le mavhengeleni a ni swi rhandzi mina ku tsema tinsimu a ni lavi ku risimu ri tsemeka nkama lowu mi nge le ku tiphineni hi roho ri tsemeka hayi kho se yima ni sungula ni hundza hi laha se loko se ni vuya ni ku tlangela rona risimu leri a ni vulavulaka hi roho leri ni nge vanhu va ri cina ngopfu lomu swiseveseveni ka maseve maseve wa hina hala ka mapuve ma vo maka kotla